салом бинандагони азиз ва хуш омадед ба барномаи ахбори озодӣ. ман шалогул хуҷа то 15 дақиқа дигар ҳамроҳатон хоҳам буд. имрӯз 7 феврал сархати хабарҳо аз ин қарор аст. бо гузашти 5 рӯз то ҳанӯз макони буду боши модари боздоштшудаи блогери тоҷики муқими Олмон Шерзод Маҳмаҷонов барои пайвандонаш маълум нест. талаб дорам ки дар ҷони будани духтари ман гап зананд. ба худованд ниёиш мекарду ба ҳақ пайваст. марги фоҷиавии Дамирбек Олимов овозхони хушному хушсадоро аз байни наздикону дӯстдорони ҳунараш дарра буд. یا الله تو عزیز هستی برایم یا الله تو یگانه. و خدمات علاقه توجیکستان اعتراف کرد که برخی سامانه‌های خبری را بر اساس برنامه مخصوص خود کار مسدود می‌کند. نزدیکان شاهده ماماجانов و مادر بلاگری توجیک مقیم آلمان شیرزاد و یا عبدالرحمن ماماجانov میگویند به عنوان مقامات دخلداری توجیک نامه ارسال کرده خواستند برایشان مکان نگهداری این زن را معلوم کنند. به گفته پیوندان 5 روز می شود آنها درباره سرنوشت ماماجان و خبر ندارند. او روز 3 فوریه به اداره پلیس شهر وحدت دعوت شده تا حال بی‌درک است. مقامات از ارائه همه گونه شرح درباره تقدیر این زن خودداری می کنند. مولا رجب یوسفی و شهلوی عبدالله همین موضوع را پیگیری کردند. خدمت قبیله نتونستم گفتم می دریجه یگان کس گپی راست نمیگه. این زن برای گم شدن دخترش گریه می کند. فرزند او شاهده محمدجانov و به گفته نزدیکان روز 3 فوریه به اداره پلیس شهر وحدت دعوت شد و دیگر به خانه باز نگشت. مقامات از دادن همگونه شرح در این باره خودداری می کنند. نزدیکانش می گویند تلاش های آنها برای فهمیدن جای شاهده محمدجانov تا این دم بی نتیجه بوده است. وحدت رفتم. وحدتمون نمیدونم عدلی ششم عدلی چیه همونجا رفتم پاپکا در دستش برآمد. بعد گفت که نمی آدمای. بعد گفتم بعد من نزدش رفتم خیلی نگاه کردم. گفت که یک دقیقه بیستی با عبرت ندار آمد. مقامات از جمله مسئولین وزارت کارهای داخلی درباره تقدیر شاهده محمدجانov یگان شرح نمیدهند. تلاش‌های زیادی ما برای گرفتن نظر مقامات تا این دم بی نتیجه بود. پیوندانش گفتند درباره بی‌درک شدن محمدجانov یک نامه آماده کردند و آن را به دستگاه اجرایی رئیس جمهور و دادستانی کل می‌فرستند. شاهده محمدجانov مادر شیرزاد محمدجانov بلاگر تاجیک مقیم آلمان است. این بلاگر بارها از عملکرد مقامات درباره ستر و حجاب انتقاد کرده است. شیرزاد محمدجانov باور دارد که مادرش را به خاطر برآمدهای او دستگیر کردند. چند باری که مادر مرا به شعبه‌های کارهای داخلی دعوت کردند، تنها یک چیز خواستند که فرزند شما بیاید. آنها از تجربه سیورنی کره گرفتند، از تجربه ترکمنستان، از تجربه ولایت تینزیان دولت خیتای و باز هم از چچنستانی سوبیکت دولت روسیه. دلیل به خانه جواب ندادن شاهده محمدجانov و هر چیزی که باشد برای این مادر حالا مهم نیست. او می‌خواهد مکان دخترش و چه احوال داشتن او را فهمد. خواهش من همینه که ای مقامات حقوق، ای مقامات حفظ حقوق طلب دارم که در جان بدن دختری من گپ زنند. سازمان‌های حامی حقوق و گروه‌های مخالف حکومت بارها مقامات را برای اذیت و آزار نزدیکان مخالفین در داخل کشور انتقاد می‌کنند. مقامات تاجیکستان همواره این گونه تنقیدها را رد کردند. مولا رجب یوسفی، شهلای عبدالله، آزادی دوشنبه. ҳанӯз чанд рӯзи пеш Дамирбек Олимов овозхони маъруфи тоҷик нақшаи сабти оҳанги нав ва баргузории барномаи ҳунарияшро мекашид. бехабар аз он ки хати сарнавишташ ба гунаи дигар навишта шудаву риштаи умраш ногаҳонӣ канда мешавад. вазорати корҳои дохилии Тоҷикистон имрӯз бо нашри як хабарнома гуфт нимашаби 5 феврал Дамирбек Олимов аз уҳдаи идораи мошинаш набаромада ба ҳалокат расид.
دمیربگ از دنیا رفت، اما یقیناً آهنگوی ماندگارش اسم او را در دل هوادارانش سالها باز زنده نگه خواهد داشت. فرزان محمدی از لحظه های واپسین این آوازخوان نامدار یاد می آورد. با خدا ناز چرا بمیرم عیب شما لا لا لای نای لا لای. این یکی از 5 ترانه آخرین هنرمند جوان و سرشناس تاجیک دمیربگ عالیموف است که طرحش را کشیده و اما هنوز به شکل کامل به هوادارانش پیشنهاد نکرده است. دوستان و همکارانش میگویند در ترانه های آخرش بیشتر یادی از مرگ و نیایش به خداوند میکرد. آخر شعری که قرائت کردم: ای بار خدای عرش کرسی، چیز به ما عطا فرستی، ایمان و امان و تندرستی، علم و عمل و فراخ دستی، یا الله یا الله. گفتن یک غزل نو ایجاد کرده سال بود که متاسفانه همین آخران یکی از آخران ثبت‌هاش، آخران سروده هاش همین. یا الله تو یگانه‌ای برایم، یا الله تو عزیز هستی برایم، یا الله تو یگانه‌ای. دمیربگ عالیموف عضو گروه 6 مقام خانان نوری خوجند زیر رهبری هنرمند اتحاد شوروی جورویک مرادوف بود و خود را پیرو مکتب هنری این هنرمند سرشناس می‌دانست. دمیربگ عالیموف 33 ساله تقریباً ساعت 2 شب 5 فوریه در یک فلاکت راه جان باخت. و آن شب از معرکه برمیگشت. 2 مطرب گروهش نیز با او بودند. به گفته ناظران راه، او که خود سر فرمان خوانده بود در نزدیکی باغ ملی ناحیه باباجان غفوروف از عهده اداره ماشین نبرآمده است. به اطلاع دریافتی، نوازنده ها سهراب بردی فی 26 ساله و مقیم جان یوسف فی 28 ساله در بیمارستان بوده. وضعیت اولی نسبتاً وزنین گفته می شود. در مراسم ویدا و خاکسپاری او که پس از ظهر 5 فوریه برگزار شد، 10 نفر از هواداران و همکاران و دوستانش اشتراک داشتند. یک من التماسم است که ممکن که من خطا باشد، بچه که من بار اخیرام او کفکوبی گسل بود. رحمتی کلام هواتون، رحمتی کلام، رحمتی کلام. برنامه را ادامه می‌دیم. رهبریت خدمات علاقه تاجیکستان میگویند برای بستن سامانه‌های اینترنتی قرار دادگاه ضرور نبوده در صورت نشر کلمه و عباره یا معلومات ممنوع در تاجیکستان به طور خودکار مسدود خواهند شد. نمایندگان این نهاد دقیق نگفتند که منظور از نشر معلومات ممنوع چیست، ولی کارشناسان تاکید میکنند بستن سامانه‌های اینترنتی بر اساس قانون مقررات خود را دارد و مقامات باید پایبند آن باشند. برای یوسفی و علیشیر ظریفی موضوع را ادامه میدهند. در سال 2021 خدمات علاقه تاجیکستان اخیراً اعتراف کرد که برخی از نشریه‌های اینترنتی نه عموماً بلکه جزءاً و با نظرداشت معلومات معین نشر کرده آنها در حدود کشور بسته می‌شوند. قطع دسترسی به چنین مطالب به طور خودکار و بنابر شناخته شدن کلمه‌های معین رخ می‌دهد. در اساس اعلامیه سود اگر در سامانه اطلاعات معلومات نسبت همین قانونگذار که باشد او به طرز خودکار بسته میشه. با عقیده متخصصان، رهبری خدمات علاقه موجودیت فناوری پیشرفته را تصدیق کرد که الگوریتم آن معلومات معین را می‌خواند و آن را دستنورس می‌کند. چون این تکنولوژی بار اول و به طور فراگیر در چین ساخته و استفاده شده است. نمایندگان رسانه‌های مانند رادیوی آزادی و آزیا پلوس سالهاست از دستنورس شدن مواد خود برای خوانندگان در تاجیکستان شکایت می‌کنند. آنها از شرکت‌های موبیلی سبب می‌پرسند، ولی شرکت‌ها به خدمات علاقه اشاره می‌کنند. چندین بار ما مراجعت کردیم به ساختارهای دولتی از جمله به خدمات علاقه، اما جواب گرفتیم که از طرف ویا یگان مانع نیست، یعنی که بلوک کردنی نیستند. شاید گفتن شاید یگان خطای تکنیکی باشد. ما خلاصه برآوردیم که کسی در ساختارهای دولتی سایت ما را مسدود میکند. جناب باباخانوف بستن سامانه‌های خبری را خلاف منفعت‌های ملی می‌داند.
ӯ ба таври худкор ва дар асоси нашри калимаҳои хос бастани сомонаи расонаҳои хабариро афсонаи беш намедонад, вале коршиносон бастани сомонаҳоро ба таври худкор аз нигоҳи фаннӣ имконпазир медонанд. худи VPN, худи Tor, ҳами системаҳои яъне гузаштани блог дар Тоҷикистон маҳз аз ҳамин сабаб маъмул шуданд, машҳур шуданд, чунки блок кардани сомона як чизи маъмулӣ шуд. ҳуқуқшиносон бо чунин шава бастани сомонаҳои интернетиро аз сӯи хадамоти алоқа як амали ғайриқонунӣ медонанд, аз ҷумла зидди қонунҳои байналмилалӣ ки Тоҷикистон онҳоро таслиб кардааст. масалан агар Тоҷикистон дар муҳосира қарор гирифта бошад ё дар ҳолати ҷанг қарор дошта бошад ё ҳолати фавқулода бошад ва дар ҳар се ҳамин ҳолат президент ба воситаи парлумони Тоҷикистон ба шӯрои амнияти созмони милали муттаҳид дарҳол хабар медиҳад, онҳоро дар ҷараён мегузорад ва тадбирҳои марбутаро дар робита ба маҳдуд кардани ҳуқуқу озодии инсон ва шаҳрвандон умуман ва аз ҷумла дастрасӣ ба манбаъҳои иттилоотӣ ва шабакаҳои иҷтимоиро низ муқаррар мекунад. дастрасӣ ба сомонаҳои Азия Плюс ва радиои Озодӣ ҳамчунин шабакаҳои иҷтимоии Facebook ва YouTube дар гузашта низ борҳо маҳдуд шуда интиқоди маҳофили ҷаҳониро ба бор овардааст, вале сар аз соли 2016 ва роҳандозии маркази ягонаи коммуникатсионии хадамоти алоқа бо далелҳои дақиқ исбот кардани ин амалҳои ҳукумат тақрибан номумкин аст. ишораи ахири басташавии автоматӣ метавонад равзанаеро дар таҳқиқи масъала боз кунад. дар пайи як амалиёт дар қисмати шимолу ғарби Сурия рӯзи 3 феврал раҳбари гурӯҳи ба ном Давлати Исломӣ ё Доиш даргузашт. Абу Иброҳим ал-Ҳошимӣ ал-Қурайшӣ давоми дасти кам 2 соли охир раҳбарии ин созмони даҳшатафканро бар уҳда дошт. Гузориши Садои Амрико ҷузъиёти рейди нирӯҳои амрикоӣ ва худкушӣ кардани ал-Қурайшӣ ҳамроҳ бо аъзои оилаашро тавзеҳ медиҳад. Ин гузоришро Хиромон Бақозода тақдиматон мекунад. манзили раҳбари Доиш Абу Иброҳим ал-Ҳошимӣ ал-Қурайшӣ дар шимолу ғарби Сурия рӯзи 3 феврал иҳота шуд. Президенти Амрико Ҷо Байден ҷараёни амалиётро аз кохи сафед мушоҳида мекард. вақте мо фаҳмидем ки ин террорист дар иҳотаи оилаву кӯдакон қарор дорад, тасмим шуд ки нирӯҳои виҷа аз ҳамлаҳои ҳавоӣ даст кашида аз роҳи хатарноктаре барои одамони мо пеш раванд. ин роҳ барои ҳадди аксар кам кардани хатари хисороти инсонӣ интихоб шуд. мақомоти амрикоӣ мегӯянд ки пеш аз шурӯи амалиёт тамоми сокинони мулкии биноро берун бурданд. зане бо 4 кӯдакаш ҳам аз ошёнаи якум берун бурда шуд ва баъди ин ногаҳон дар ошёнаи дуюм таркиши пурқудрате рух дод. дар охирин лаҳзаи ночорӣ ва тарс ӯ ба ҷои таслим шуда барои ҷиноятҳои кардааш ҷавоб додан бе ҳеҷ эҳсоси раҳм ба оилаи худ ва дигар сокинони бино камарбанди маводи мунфаҷираро ба кор андохта ошёнаи сеюмро тарк конд. низомиён мегӯянд таркиш чунон пурқудрат буд ки ҷасадҳо ба берун париданд. ташхиси ДНК ва изи дастон нишон дод ки Қурайшӣ ҳамроҳ бо зан ва 2 фарзандаш ба ҳалокат расид, вале ин охири кор набуд. ду ҷангие ки дар байни кӯдакон пинҳон шуданд ба сӯи нирӯҳои амрикоӣ оташ кушоданд. ҷасади як кӯдаку 2 ҷангӣ, як марду як зан ошкор шуд. баъди безарар кардани ин хатар, нирӯҳои амрикоӣ дар ошёнаи дуюм 4 кӯдак аз ҷумла як навзодро наҷот доданд. дар ин амалиёт ҳеҷ як низомии амрикоӣ осеб надид, вале ба иттилои Пентагон дар ин байн як чархболе ки дучори мушкили фаннӣ шуд ба хотири ба дасти душман наафтоданаш нобуд карда шуд. ал-Қурайшӣ давоми 2 соли охир раҳбарии гурӯҳи Давлати Исломиро ба уҳда дошт ва гуфта мешавад ки ҳамла ба зиндони Ҳасакаро моҳи январ раҳбарӣ кардааст. ҳамла ба фурудгоҳи Кобулро ки соли гузашта бо дасти шохаи Хуросони Доиш анҷом шуд, ӯ раҳбарӣ мекард. пеш аз раҳбарии Доиш яке аз ҷангиёни бераҳме буд ки язидиҳои Ироқро ба ғуломӣ гирифта қатлу куштор ва таҷовуз ба номусро раво дидааст. амрикоиҳо мегӯянд марги ӯ зарбаи шадид ба гурӯҳи террористӣ мебошад. бинандагони азиз, фурсати барномаи ахбори озодӣ ба поён расид. ташаккур аз шумо ки то ин лаҳзаҳо бо мо будед. хабаргузоришҳои дигарро метавонед дар сомонаи радиои озодӣ зери нишони cw.ozodi.org бихонед. гузоришҳои видеои чун ҳамеша дар озодӣ видеои YouTube гузошта мешаванд. фаромӯш накунед мулоқоти баъдии ман бо шумо азизон фардо дар барномаи сархати рӯйдодҳо хоҳад буд. худро эҳтиёт кунед ва худо нигаҳдоратон.